في هذه الحلقة من بوتيك، سلافيا كافيه شهدت أسرار قرن من الزمن، وتوافد عليها ساسة وفنانون وقادة وشعراء كتبوا أجمل قصائدهم على طاولتها. شوكولاتيه ماري فخورة كونها المورد الرئيسي للبلاط الملكي في بروكسل، وفخورة أكثر باستمرارها ما يقارب 100 عام على أيدي مالكين ذواقة ساهموا في تثبيتها كاسم مرادف للذوق. أول دكان لبيع السمك في لندن يستمر مع الجيل التاسع لعائلة بيركس التي تعرف كيف تحافظ على مهنة عائلية. فعندما ذهب الرجال إلى الحرب في الأربعينيات تولت النساء إدارة الدكان. الموقع والإطلالة الشاعرية جعلت سلافيا كافيه محطة إجبارية لكل من يزور براغ. Takže vlastně na začátku, co víme, tak kavárna nebyla kavárnou, ale byla tanečním domem. Bylo to někdy v polovině 19. století. A od roku 1881 do roku 1883 získal koncesi Václav Zoufalý, který tady v podstatě začal provozovat kavárnu. عندما يتجاوز عمر المكان القرن من الزمن تصبح زيارته أساسية عندما تزور براغ. وما يزيد تعلق الزائرين به موقعه عند مفترق أزمنة. Mělo to souvislost s Národním divadlem, který je za náma, protože v té době se stavělo a velmi moderní bylo v té době se setkávat, lidi chtěli chodit do ulic, chtěli se potkávat na kávu a na základě toho v podstatě ta kavárna jakoby vznikla. Měla být otevřená současně s Národním divadlem. Takže v podstatě v roce 1948 díky tomu, že se změnila vlastně jakoby politická situace v České republice, tak všechny koncese byly znárodněny. Vlastně scházeli se tady herci, scházeli se tady spisovatelé, chodil sem známý Seifert, Holan, psali tady básničky, knížky, povídky, byli to intelektuálové, byli to v podstatě lidi, kteří se zajímali o všeobecné dění v Čechách. Po roce 89, kdy tady byla smetová revoluce, tak přichází v podstatě privatizace. No a na základě toho, že vlastně všichni, kdo sem dřív chodili, tak měli strach, že ta kavárna vlastně jakoby zavře, že nebude pokračovat, že prostě už nic takového nebude, tak vznikla petice na záchranu kavárny Slavie, která skončila vlastně jakoby vítězstvím. Těch intelektuálů,
Je to místo, kde se cítíte tak jako dřív. My se snažíme, aby i ty číšníci a ta obsluha byla v podstatě příjemná. Nechci říct dokonalá, ale aby to bylo zachované v těch starých kolejích. يتوسط مقهى سلافيا المدينة بإطلالة على النهر ومحطة قطارات كهربائية، فيجمع بين زحمة المدينة وهدوئها. V podstatě kavárna Slavie je jedna z nejstarších kaváren a největších kaváren v Praze. Za těch 100 let, kterou už vlastně jakoby je otevřená nebo jakoby trvá ta tradice, tak je to úspěch. Snažíme se, aby to bylo pořád tak, jako to bylo dřív. Takže nejvíc sem chodí v podstatě jako Pražani, kteří mají rádi divadlo, chodí před divadlem po divadle. Jsou tady v podstatě fotografie lidí, kteří tady u nás byli tady při nějakých akcích nebo kteří navštívili kavárnu třeba ve svém soukromí, když byly návštěvě Prahy. Je tady Hillary Clinton, jsou tady Olga, Václav Havlovi, pak i druhá žena pana Havla. Je tady spousta herců, kteří navštěvují Národní divadlo. Je tady spousta zpěváků, jsou na těch zdech. Snažíme se pořád udržet v podstatě tu historii tím, že ten interiér, který tady je, tak necháváme, opravujeme, neměníme, maximálně modernizujeme to, co je potřeba v takových mezích, aby to bylo v podstatě jakoby za těch starých dob. بعد الفاصل. On n'entre pas en chocolaterie où il faut juste acheter des chocolats, ressortir. Ça doit être une expérience. زبائن شوكولاتيه ماري أوفياء، فبعضهم يتردد منذ 60 عاماً على المكان، ولا تفوتهم مناسبة إلا ويزينونها بمنتجات ماري. On n'entre pas en chocolaterie où il faut juste acheter des chocolats, ressortir. Ça doit être une expérience. Une expérience qui, comme pour moi d'ailleurs, me rappelle mes souvenirs d'enfance. Et pour tout le monde, il y a certains liens avec certains produits et on essaye de les découvrir ensemble à nous. Bienvenue chez Mairie. On est sur le site de production de Mairie, à l'Arsenal à Bruxelles. C'est ici qu'on fabrique tous nos chocolats. تتدفق أنهار الشوكولا منذ القدم في هذا البيت، رغم أن ماري غادرته منذ عقود طويلة. On a une énorme chambre froide comme zone de production ici. Et nos maîtres chocolatiers travaillent tous dans cette zone.
Il y a de moins en moins de gens qui osent et qui veulent montrer leur production. Comme nous, on a une production artisanale, on est fiers de la montrer et on est sûr qu'il y a une qualité irréprochable à chaque moment, ce qui nous permet de faire découvrir à nos chers clients ce qu'on fait ici. Madame Mary Deluc, qui a créé la société en 1919, de petit à petit, elle commençait à être très connue à Bruxelles. Comme Madame Landrin n'avait pas d'héritière non plus, elle passait à Monsieur et Madame Lamberty, qui ont eux-mêmes, pendant 20 ans, géré la société. Monsieur et Madame Lamberty n'ayant pas d'enfants non plus, ils ont trouvé quelqu'un en dehors, moi-même, et moi-même je suis propriétaire de la société depuis 2009. على مر السنين تراكمت الخبرة وارتبط بالمكان زبائن وأسماء جعلت حلويات ماري ميزة يحصل عليها من يقدرون النكهة النبيلة. Donc ici nous sommes dans le boudoir à l'arrière-boutique du magasin. Donc voilà, ici nous voyons Léopold III qui est le premier à avoir donné le brevet de la fournisseur royal de la cour. Par après, vous avez son fils, le roi Baudouin, et également le roi Albert II, qui ont perpétué cette tradition. Premièrement, être fournisseur de la cour, on ne le demande pas, hein, c'est la cour qui achète d'abord chez vous. Et les règles des fournisseurs de la cour disent qu'il faut que la cour achète ce produit depuis au moins 5 ans, d'une façon régulière. Ça fait toujours plaisir et c'est des clients qui sont fort appréciés chez nous. J'ai un bon souvenir à une cliente qui habite Londres aujourd'hui et qui nous achète plusieurs kilos de pralines chaque mois. Elle a 84 ans, si je me souviens bien, et elle est cliente chez nous depuis toujours. Tout le monde a connu cette dame dans l'histoire de Mary et on est tellement content d'avoir ce type de client. Mon grand-père Rémy organisait ses dîners chez lui tous les dimanches. Au moment du thé et du café, il y avait des pralines Mary sur la table. Et pas que à Pâques ou à Noël, mais en fait tous les dimanches. Ils avaient une énorme maison, une énorme table pour accueillir toute la famille. Et je mangeais, étant tout petit, pour moi c'était des pralines que je mangeais. Et aujourd'hui, je me souviens bien des magnifiques boîtes de chez Mary de l'époque. En fait, je mange du Mary depuis plus que 35 ans. Ici, vous voyez des petites boîtes qui datent encore de l'époque de Madame Deluc. Marie Deluc était quelqu'un de très très fin. Et si vous voyez cette boîte, vous voyez que les couleurs sont bien associées. C'est la boîte rosine d'ailleurs. La boîte rosine a des pétales dans le même rouge que la robe de la jolie dame sur la boîte. Et cette même boîte, elle est sur le marché à nouveau. Et je vous avoue que c'est la boîte qui vend le mieux de toutes les boîtes qu'on a. C'est un métier passionnant
On est dans l'alimentaire, on a un magnifique produit, on a une clientèle du plus haut niveau, reconnue dans le monde entier. Je ne pourrais m'imaginer un autre travail qui était aussi satisfaisant. بعد الفاصل Grandmother and great-grandmother would be in the shop. In fact, my grandmother was buried under the shop when it was bombed, and she survived it and managed to get out. السمك المدخن لم يعد يجلب من أوروبا الشرقية عندما بدأت عائلة بيركس إنتاجه في غرف الدخان في قلب لندن. I'm the 8th generation of fishmonger in the family. My son will be the 9th. We've been fishmongers pretty much since 1860, and it's still the family business, although unfortunately I'm the last one in the line at the moment. Trim the fins off. At the start of the World War II, my family, obviously the men were called up to do war service. By that time my great-grandfather had died. So the shops actually were run by women. My grandmother and great-grandmother would be in the shop. In fact, my grandmother was buried under the shop when it was bombed, and she survived it and managed to get out. Family business, that's in 1908, and as you can see that is mainly smoked fish. That have been sold on a daily basis, that amount of fish. They work 3 days a week, and as you can see they sold an awesome amount. That one was taken in 1940, at the height of the Blitz during the war. They still had quite a lot of fish, but you would obviously have understood they would have had a lot less fish because of the circumstances. السمك هو السمك، والأسلوب هو نفسه، ولكن الأيدي التي تعاقبت على العمل في هذا المكان هي التي تغيرت مع احتفاظها بخبرة عريقة في التعامل مع السلمون. The manager's my son John, who's been doing it since he's for about 23 years, 24 years. Haber. 5 years. I can't. Hey Brozores, I've been doing it for 5 years. Len, 2 years, and Luke, 2 years. Smoked salmon was traditionally smoked fish in Eastern Europe and was brought over here and America, so it became a staple diet of the richer people in England. We carry on that tradition of smoking our own kippers, haddock and smoked salmon to this day. الحفاظ على الأسلوب التقليدي يتطلب الحفاظ على هذه الغرف الصغيرة حيث يدخن السمك منذ زمان بعيد. This is kiln dried oak dust.
it's obviously very dry, which allows it to smoulder and durable, and this is how we get the smoke. And it smoulders throughout the day. This is line called haddock from Newlyn. It's placed in a salt brine for a couple of minutes, and it's then placed in the smokehouse for anything up to 3 to 4 hours. The smoke comes from kiln-dried oak dust, which is lit and then smoulders throughout the day and is topped up on a regular basis. My family have been involved in the fish trade since before the turn of the century. Our family traced our roots back to 1803 in Rochester. هكذا أدخل السمك المدخن إلى الحياة اليومية. أصبح بمتناول رجل الشارع ولم يعد حكراً على طبقة معينة. والأهم أنه يدخن في قلب العاصمة لندن ويحافظ على نكهته. This is the end product. This is straight from our smokehouse. This is ready to be displayed in the shop and will be sold on a daily basis. This is our smoked haddock, as we've seen from our smokehouse. We also have smoked trout, smoked mackerel, smoked salmon, which is cooked through, is hot smoked, it's ready to eat. Smoked salmon, which is cold smoked, but is also ready to eat. Our kippers, which we've seen from the smokehouse. And also it's a different type of herring, very similar, but it's hot smoked, that's also ready to eat, as well as the smoked cod roe, which is the basis for things like tarasa malata. Great working in a shop, you meet different people every day, and it's a nice, Crouch Inn is a nice area to work in. We only sell what we'll eat ourselves. If it's not good enough for us to eat, we won't eat it ourselves.